mengwaga ya 2020 e re le mmušong wa tokologo basadi ba bare ba sa phela go swana le nakong ya mmušo wa gatelelo ba tsoga ka masa go ya kgonyeng sethogeng fao ba ka hlaselwago ke malaita goba diphoofolo tša naga ba re theko ya godimo ya motlakase e gakaditše seemo sa bona sa bophelo le ge ba ena le motlakase ka dintlong tša bona ba kgona fela go šomiša go kgotetša mabone e fela ba lebanwa ke dikgong ge ba swanetše go apea le go ruthetša metsi ga o kgonne go fetša kgwedi gonne le re swere tlhwatlhwa go no phela re ya dikgonye every day re swere roba dikgore tla rano roma ke dinoga le ge ba re batho ba go kata bathuši ba ka mo sethoge re no gapeletša go ya ka gobane re palela go go apea ka ditofo lenyaga Eskom e be e nyaka go oketša motlakase ka diperesente tše 25 e fela ya dumelela fela go oketša ka diperesente tše 4.1 khamphane ye ya go fehla motlakase e re nyaka go iša ditheko godimo ka diperesente tše 32 išago ditsebi tša motlakase di re koketšo ye e ile go ama gampe badiriši kudu bao ba selago ka la go dutla. Because electricity is still very much expensive. It's even, it has never actually decreased. It's always increasing because of tariffs. And we think that bringing solar technology in our rural village will be a solution. Motlhankedi phetiši wa Eskom Andre Dreiter o re motlakase o sa le fase ka theko ka monageng e le go sešupo sa gore ditheko di sa tlile go nyoga le ge ditsebi di re sola ya letšatši ke tharollo go motlakase bontši bja badudi ga ba e fihlelele nna ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Ga-Makgoba.